Khabaran cedah kisah lun rawi Sayyidina Ali gagah perkasa Judo Fatimah anak Nabi Dua insani dalam bahagia Sayyidina Ali lepas tak ada hebat Bak jarun mat pedeng Zulfaka Pedeng metua lagi keramat Dum kafilah nat makod raya Kabengih Ali akan Fatimah Menofon ulah asai sengketa Nibasi uro cun putra cedang Narin sifatan dengan Zulfaka Fatimah naritkan dengan pedeng Bagosang ureng takalan rupa Wahai metua tak pegasisen Kapadum jamun tajak lam Gaza Sayyidina Ali nejabrang kafe Padum nama temu sorobana Pedeng jiseonan kirale Musuh dumate mekeba-keba An lun kirang binasa kapeng Darah dum dile entaku kuda Di ulun tuan sisa jan sabing Anto masih pade jarak di mata Kabengih Ali akan Fatimah Menofon ulah asai sengketa Nibasi uro cun putra cedang Narin sifatan dengan Zulfaka Fatimah narinkan dengan pedeng Bagosang ureng takalan rupa Wahai metua tak pegasisen Kapadum jamun tajak lam Gaza Sayyidina Ali netran lebaga Bak Rasulullah nejak pehaba Wahai pangule utusan Allah Siti Fatimah Buddha rohaka Masanya nemo Tuan Fatimah Karena Allah kan calitra Terjunun Ali kameri telah Nelake me'abun salah sangka Khabaran cedah kisah lun rawi Sayyidina Ali gagah perkasa Judo Fatimah anak Nabi Dua insani dalam bahagia Sayyidina Ali lepas tak ada hebat Bak jarun mat pedeng Zulfaka Pedeng metua lagi keramat Dum kafilah nat makod raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh